بەری ئەوەی ڤێتیێژی مەژوارە ڕاگەیاند و ئەمێ بەحسا فاتورەی هەڵبژارتنان بکەن و هەر ساڵ بودجێژی ئەسێکێرە تێبڕین دا هەڵبژارتنێن دووبارەیەن تورکیەدا و سبە بڕێڤە دەچن ئی ساڵ دبن دوو خەرجی لەسەر بودجەیە گشتیە تورکیە. هەنێک چاافکانی تێچوونێن هەڵبژارتنێ 2.5 ملیۆن حساب دکەن و گەلێک ئابووری نازژی دا هەڵبژارتنێن بەروەخدا لێچوونێن کوپێک تێن دەبێژن دێ فاتورە وێ 30 ملیۆن تەلەیەن تورکی بە لیرە بە لەگۆری ئابووری ناسان مالیەتە هەڵبژارتنێن بەروەخت باندۆرەکە نەرێنی لەسەر گەل چێکریە ji ber فەرزکردنا هەڵبژارتنێن AKP دۆلار زێدە بوو هەروەها گەلە کارکەر ji کار هاتنە دوورخستن ئیدی موچێن کاردا کەتنە ئەو ژی باندۆرەکە نەرێنیە ئابووری لەسەر خەلکێ تورکیە چێکریە وەکە من گور بلمبوونە نرخا دۆلار بێگومان لە ئەمبەردا لیرە تورکی دادکەوە ئەو ژی ینی هەموو خەڵک بەندەیەک و هەڵبژارتن لە تورکی بداوی بێن و حکوومەتێک پێک بێ و ڕەوشە ئابووری vegera بەرێ ئالیکاریە خەزینەیەک و ji partiyan re bêdayîn û lêkçûnên têçûnên namzedên parlamentariyê ku cê digirin yasekê di sala 2014 da 800 milyon TL veqetandin û di helbişartinê serokkomariyê de jî ew budcê yasekê her sal heftê heta 8 milyon lîre jê re têne terxankirin sala 2014 800 milyon lîre budcêya helbişartinê bûn û di helbişartinê serokkomariyê de jî em bibînin ka ew çend e di helbişartinê serokkomariyê de 7 milyon TL hatibûne veqetandin û di helbişartinên heftê hezîranê de jî eger pîçekî bileztir hevkarê min alîkarî bibin 405 milyon TL bûn tê çaverekirin ku di helbişartinên sibe de jî yekê mijdarê 400 milyon lîre bêne terxan kirin wate sibe 400 milyon wê dê yani ji bo pisûleyan ji bo veguasnê ji bo her tiştekî ku yasekê wê xeric bike. Li gel vê yekê jî alîkariya xezîneyê ku ji partiyên siyasî re bêdayîn jî maliyetek pir ciddî xuya dike her partiyeka siyasî ku benda sedê de derbas bike 305 milyon lîre jê re têne terxankirin lewma nediyarbûna siyasiya ku heyî her wiha berdewamiya şerbûya sedema ku bêkarî zêde bibe û li gora daxuyaniyên TÜİKa di nihada nêzîkî 3 milyon bêkar di nava Tirkiyeyê de hene û jî li gora amara TÜİK lewma herkes li bendêye ku cardin ekonomiya Tirkiye vegera carên berê û hikûmetek pêk bê û gel ji vê nearamiya abûrî û ya ewlehiyê rizgar bibe.